एक कंपार्टमेंट बना रहे हैं। No videos and pictures should be. अच्छा देख लीजिए क्या कर सकते हैं। और उस दिन क्या कहते क्या एक्चुअली होता था रजिस्टर हो चुके पिछले मंगा रजिस्टर हो गया না এটা তো হবে না এটা সিরিয়াস ম্যাটার তো আচ্ছা ঠিক আছে আজকে তো পরে যেদিন করে দেবেন সেদিন তো হ্যালো বাইরে তো ফোনও পাই না অনেক সময় এক ঘন্টা দাঁড়াইয়া Sini Trupra Museum. Sini aro dabak sini agini raja maharaja songai je nangkung mani aro jamane tongmani aro lukurong tongani bagai. Dia ba Khoroksa Bangalore ni UK Jill Singh Rider ni je nukjang mani. A jaga thang museum bisingo photo tai videographer khai aro blog khai tongmaro. Sik ase sungmano respect khai kuno byapar ya. Kintu oma haile kaisa je jaga photographers tai photography tai picture videography na ni allowed kari jaga bo a jaga thang amake phone bangkai abo kaisa bengai mani system haingo karon otr prakhaste bo kuno rules and regulation tai law kari haina ang matong abang tam sanai abki ang mane government of failure dhanai naki aran naki ni khainang na failure dhanai so all these things are very serious ke meta nana goi in dinang sa na yo Khoroksa Tiprasa museum bisingo thangai ani tiprani ani bubagrani sing bus kang tang photo buang hingko sungai menia কিন্তু তিনি বাইরে ni borok khaiye a jaga blog khaitamo video khaitamo abo ka tamong khaba so samni bai ke lo tong samni bai log kore amanya je bharat সংবিধান রাইজন বিসিতি সিজাক tamo নিয়ম কারণ যত ননি একনা নাংনাই either he belong to prime minister or president panang tong india ni toke নিয়ম যত ননি খাইছি lo no ye তিনি nuk jagai tong je tripoma mai lo rok swai jagai tong mani tom bebon failure government of tripoli totally failure haisi mahai rok the sob somai na sung YTF rok om haijini so sung mokolo bus kang nukhang ka nai tong mai ma phayo abo buikam ma sawana party phaijana ne bagai kintu kubang mo borok saw je YTF rok no samge ke tinar thang por wefer los ke buikam sawana ini YTF khorang ti sai ka ang koine nung ti sari haisi sungni loge phaile haisi ini YTF sungni khorang ti sanni tini mane dakto ya jotoni dakto haisi abo sung ongoi phaiga usbo banta pele sing tha Tripura State Tourism andaro bor promuk khai jong tabuk tachu ten abru YTF bus kang ti khai bubagrani fan bai sung YTF chiri khokka so tini aro west psa phai sung bor haino tong thogoi phele aro sung invitation jagai phaiya kintu civic cultural heritage and shape khaine bai kai YTF sopsang bus kang phayo sung sudu YTF as a political background of Tripura mothaya sung Tiprasa dofani society ingre Tiprasa no mungsa ruwai Tiprasa ni shape ganani bai sung aro YTF sung